Kupite dobre igrice po jako jeftinu cijeni. Link ove stranice će biti u opisu ovog videa ili ti deskripciji. I jeste ljudi, dobrodošli u novi klip GTA Sanda, znači, danas nećemo ga prelaziti, nego ćemo istraživati, znači, skrivene poruke ili ti easter eggove u GTA Sanda, znači, pošto ovo je posao što popularno na Balkanu, sad naravno, mnogi snime, no ja ću probati na neki drugi način, znači, da ih što više istražim, znači, i da naravno da sve probam istražiti, vidio sam počet ću znači od misterija koji na Balkanu nije niko s tim, koliko sam vidio. A jedna od tih je Zombi tech. Znači to vam je Zombi Labaratorij, kako ja zovem, i drugi. Znači tu se istražuju zombijevi i one se nalazi u Fierro. Ovdje u Fierro, ne znam je ovo bolnica ili šta, uglavnom tu je neđe, ovdje se ona nalazi. Tu ćemo sad otići, what the fuck. Samo šifr za naše specijalno vozilo, sačka neću. Ajde, koji ti je? Nemam pojma. Provat ćemo da auto. Htio sam ukucat za... Provat ću usporo. Ko to... Inače malo laguje. Pošto nekad mi laguje, nekad ne laguje sad. Pošto kad sam sam Fierro, laguje boga. Ali Los Santos što ne laguje boga. To vam je ovdje. Evo, tam tačno stavim. I tu se nalazi Zombi tech, znači... Nešto za zombi. Ja mislim da je ovo čak i bonus, što znači... Da je ovo laboratorij, to je povezan su ti oni tam bonci, to znaš što oni tam istražači. To vam je ovo. Znači vrlo čuna. Sad ćemo mi to malo istražiti. Znači ovak izgleda, malo je izgleda neobično, pogledajte ovo. Zombi tech, znači nije fake ljudi, znači. Ako misli da je fake, naravno provjerite i iznenaćete se boga. Vidio, piše Zombi tech. Čuno, vrlo čuno. Virus Research Corporation. Znači ovdje istražuju zombije, šta na tu foru nešto. I koliko vidimo ovdje ima ogromni DNK. Što je isto čuno. Znači da nešto uvez DNK, što miješaju DNK ili nešto tako, uglavnom. You are here. Šta je ovo? Ovo možda misli da je ovo zapravo po zemlju. Može biti. Nešto ide kad ovo je zgradu predstavlja. Znači to je čuno vrlo. Ne znam šta bi ovo moglo ljudi biti, ali je čuno vrlo. Znamo sam da je zombijevi, ali gdje je sad tu? Valjda ova čitava zgrada za zombije. Mislim nije da čitava, ima ovdje onak za obično. A ima i za zombije, vidiš, zombi lab. Još ovdje ima spratove. Katove, kako neki već nazivaju. Imate čak i ovdje. Što je vrlo čudno. Evo također ovdje ima isto You are here. Što je isto čudno. Koliko vidim šta bi ovo bi nemam pojma. Nešto jest. Al znamo da je
ovdje znači, oni istražuju zombije, znači. Zombi tehnologiju, nešto, s DNK se igraju. Evo čak ima ovdje fotoaparat. To je isto čuno, znači, valjda su ovu Rockstar stavio baš ono da istražujemo. Pošto su znali da će vam ovdje kad taj doći. Vrlo zanimljivo. Znači, to vam je ovdje, znači, kao što vidite. Ovdje, znači, tačno ova, znači, vidite ovdje, znači. Ovdje garaža, njegov idete samo ovako pravo ovdje. Garaža i doćete ovdje, naravno, što zavisi ako idete sa Los Santos, znači idete samo pravo ovdje, obiđete ovo sve, samo dođete uglavnom sam Fierro i garažu nađete, idete pravo gore. I to je to. Nađete, vidjet ćete ovakav izgled. Vidjet ćete ovakav izgled. Ja mislim da nije velo, a vidite kako imaš ko prozore. I ovdje je velika zgrada, vidite. Tak je. Tak. Čuno. Uglavnom čuno je bro. Uglavnom to je to za ovaj klip, naravno. Očekujte novi klip u San Andreasu, skriveni poruka. Naravno, nastavit ću prelaziti na San Andreas modove i šiframa. No ovo sam, htio sam već ovo odavno snimiti. Uglavnom, uskoro očekujte klip za referencu jedne igrice u GTA San Andreas. Tako da uskoro će i taj klip izaći. I naravno, još mnogo skrivenih poruka, uglavnom ovo je prva skrivena poruka. Naravno, počinjemo od onih najozbiljnijih pa do neozbiljnijih poruka. Uglavnom, to ovaj mi izgleda među najboljih. Ima još jedna za jednu moju najdražu igricu. Mislim, nije baš najdraža, ali referenca na tu igricu. I to je to znači za ovaj klip ljudi i vidimo se u sljedeći. Pozdrav.